Myanmar sipai le mipui indep na chu ani telin ana satel tela voin country thei china sipain mi pariatan ka plum le sipayan pong porviau la hian Kachin Independence Army KIA te chuan sipai mun pui phin darin an chu saka ta han ko ran tang rol huai khotin voin khan tong trai rol na hun man ani bok voin march ni somni panga khan ta han ko ran tang rol TKT bultumin Myanmaram chunga har satna an to mek chungchanga Boro ka that chho zel theinan tongtrai rol na hun man chun zomani ta hana EFCM Jubilee Hall February ni somni pathuma tanga March ni khan cholkar khat chung tongtrai rol na hun hi man lo ni to in March ni kuwa tanga ni som pakhat chung khan Methodist Mission veng MYA chapela tongtrai rol na hun nei ani le a March ni som paru ka tanga ni som poko chung khan Calvary ko ran biak ina nei chun zom le ni in March ni somni pathuma tanga ni somni panga chung khan Believers go ran biak ina nei chun zom le anita ani jingdar so matangin tongtrai rol tanin chonudar ni thleng hun man thin ani a tongtrai thu pui lai mu chu kan ram tan ti ani tongtrai tura kal an thanem thei le a tongtrai thu pui rang rang tho ani thin atum nga nan March ni som thu matanga April ni khat chung hian Lutheran biak ina tongtrai in khom hi nei le ani don ani ral thuam keng lo poi sei lo telaka Myanmar sipai tat madote annun rona wanga mipuyan ru mek lai hian chunglam tiran ning a ti thei turin Kachin Independence Army KIA te chuan Myanmar sipai le police te an phin dar ve mek bok KIA te hian nimin khan Kachin state chunga sipai mun poi mo tak tlang chunga om Bhamo district mi chu chu sakin an lu azui mia March ni somni palit lai dar nga vel khan KIA battalion thar ti te chuan alo hila sipai outpost subein anin kap rei le an mun poimo top kho kani awangin sipai te po an tang le a masya jing dar livela KIA te hian la felin an omna che vel tlang pumpui an thununa an lu zui ta aniti KIA information officer Colonel Nobu chuan asoi Colonel Nobu chuan alo tlang hi Chinese ramri dep loka omani a sipai thirna zona tang phei chuan ral rel na munata na mun poimo le remchang takani Indo pui pani na hun lai po khan helai muna hian British sipai te kha an lowin kul to nge nge mitren khatin sipai outpost pathum kan lu anga an soero adik leldeu tuna kan lu mek an mun pui berni lo adang te hi chu kan chu saktak outpost veng tu te ral ven buk mai ani ati Colonel Nobu chuan alotlanga sipai mun poi mo lutuk asirukla mewa beya an chu sak chan chu Myanmar sipai ten KIA headquarters thu nei na chunga om lai za a KIA outpost an be thungrul na ani ti asoi sipai te chuan March somni pani zan khan lai za bul phalapa kan outpost su lai puin an ron kap chiam ringota atuk loka sadona battalion 3 te outpost an kap zui le bok ni ne thum chung chu min be to an lai pui mu puak chong thei chi te chu kan omna hmuna aron ta a azia lo khop mai China ram ri depa kan kem khan saw le China ram chunga an lai pui mu ta mu tura om ti in Myanmar sipai te lai pui mu ka chua apuak chong thei chi mu ni chu China ram chunga atla ani lai za a cheng mi pakhat chuan ani lai ni zan khan jan khuwa deuh tho in silai puak ri kan ria ma se kho chunga thil pui a thlen lowa kan dam tlang e ati KIA le tat ma do te inkar bo ruakhi atang hle a tun nai dewa tang phei kha chuan a che che si hloka ti in an inkap deuh renga in beina lian jok a thleng do na ria in waiche displacement kem om te phei chuan bom laka an him theinan leilai khuarin tombuk an siam hialani KIA le Burma sipai te hi in ka hai chung changa voi engemaw zat lowin beto in an bo ruak po athraman le a rei tak chung chu an inkap thong hriat tura om tolo Mase February ni khata sipain thu nei na an pong la khan Kachin Helpol Northern Command te chuan sipai te nena Kachin mi le sa tharum tho na lam hoi tel lawa lung oi lo na lan tir tu te chu tina lo turin an nge na Mase sipai te chuan hengen na hi ngai poi mo du lovin Mars ni riat khan Kachin state ko pui ber michina poi soi lo mi pani an ka pluma Mars ni som pali khan an kho pui pakhat pha kana poi soi lo pakhat an ka plum zui le KIA ngai dan ani talo hlea sipai te ne na in ka hai puanin omzia anei talo ti in michina a poisoi lawan ka lumatanga ni thumna a lunghlumun pui pha khana sipai outpost bein an phin dara Mars ni som panga khan in jangyan township a sipai kem chu an chu sak zui bokani
KIA ten sipai an tukzal zau awang hian Myanmar sipai sarkar thlop tulang sar ber China chuan voin khan aram rekhua sulia KIA hotu de ti puin sipai beito lo tur le an beile ani chuan lai za lama an mamo ei tur le oil supply te dan cha an vawa ma se KIA lam chuan enga te vak an lo ngai sak tu lova China rot na hi an hnol mi ani voin khan Myanmar ram chung mun rang ranga mi puilung oilo na lan tir zinga tel mi pariat lai sipain an kap lum le a ti hian mi pui thlan sarkar pai thak ani nuwa sipain poisoi lo an tha zat chuan zani somsari apel ta ani tukin zinga tang khan sipai te chuan mi pui pung khom te chunga an nun ron zia an lan tir chun jom le Sun State khopui tongia sipai te chuan silai mu pa ngai rubber bullet tear gas stun grenade le sairokher mangin poisoi lo an beya mi pali ka plumin liam engemaw zat an omba ka manan nei nual a khomi te soidanin sipai te hian in rang rang an dab boka lung oilo na lan tir tu te mang ang an tlan lu na in chu pong ka in an lu chil nuwa mun le muna rubber bulletin an ka chil hlomani an ko chunga ram huai alu ta emni o ti turin sipai te hian sual chuin kong kamalir thei an mu apiang an suwa samba ka tongi khopuya tukver in hongan mu apiang chu an pong ka mia me ani tongki khwa an ka hlum ruang nuk sona aruang an labo don lai video hi mu tur om nge lung oilo na lan tir tu te jinga mei che pakhat sipai pathumin an soi sakrona an beng lai le in chunga tanga an nuk chuak lai video mu hre om tak adar bok sagaing reason chung kin u township mi pui pungkhom an pong ka ana mi pathum chu natakin an hliama an thian ten johnson ma se sipai an zui ze lawangin en kolna an dong mu mal thei lawa zanin tlai lam khan an jinga pahni chu an boral vele ani Kachin state chung monin township pungkhom jinga mi somvel manni in an chu Putin police station tuala mi puyan pungkhoma police ta chu an pungkhom te hi loka pin a hmuna mi pakhat a boral papakhat chu abana ka ni in an jinga pathum college kallai chu leitnuaya an biru hloma ma se police te hian mu in an ka chila an jinga pakhat thingalin midang pani natakin ka hliam an ni bokani zanin zanrei lam khan tamu khuwa sipayan pong tala silai pong ka in mi pakhatan ka pluma mi sompanga ka pliamin pakhat chu angai tu om hle ramchung mun ranga sipai kutur an tam hle a nunna chan ni lo hliam pa ngai phei chu chanchin tharpo atling zo to lo zo kani mi pui te hian sipai kutur na sa hle ma se ani telin lung oilo na lan tir na atelan tam tial tela Buddhist pui thiam tam zokin CDM thop to in mi pui te hian chhun zan zomin cholowin lung oilo na an lan tir chhun zom zel jing war trian le tlain tlak thlengin mi pui an chol lowani sipai lam thu puang tu media chon tho tan nei khan yangun khodai fema helpol zoma bom ti pu adan zir tum mi som pali an man ti an tarlang an man tang mi som pali te hi thalai kumsom ni pakhata tanga kumsom li pasari in kara upa an nilom an jinga pathum hi driver ni in abak zong hi National League for Democracy NLD member an ni anti sipai thunun media tarlan danin lung oilo na lan tir thin te jinga kumnau panglam te chuan chibil helpol zom anin ti mu meka chuwangin ven himna po uluk zualani tuntuma an man tak te hi tu tenge an ni le an omna chin lo hril tu an om ti soin mon state pakhat bilin pantum an ni ti an puang bokani Myanmar chimchak lama om karen le mon state ta te hian chibil helpol nung thatak tak an oma kumsom sari don chu Myanmar sipai tenen anin kap to ani inka haipuangin remna kong zon ni ma se anin kar bo ruak a thathei tak lo civil mi te jinga ral thuam manga sipai beile du tu an om chho ta zela chung mi te chuan engtin nge ral thuam an nei ti po rial lowin ha aya ha ti in ral thuam nen sipai an beita zeu nunna chan po an om chho mek chu tiang jinga pakhat chu kuni lin ni in ani hi vai thi sen kai sakhwana lama muslim ani kumsom ni pariata upani in Mohammed Saidit ti ahriata ni bok ral thuam kenglo mi pui poi soi lo kut thak noi tu sipai te chu beiletin pani athat man ti in ka hlumani aruang hi sipai te chuan an labova mi pui lam chuan martara an puang ani ang thawa martara an puan tak pakhat chu ongpan khotlangwal ku yan tu wong hi ani hi tlangbal hlei tling tak chung ko har sa ve takatanga chor chua kani ama ero chu ami ten sipai kut an sapui ru tor ngot chu muthei lovin kong zona atel mei du tok lovin mi pui te himnan ral thuam nen acha chuak
ka hlumani ma hian sipai pali athat man ni inan soi mi puite chuan ramta na anun hlan tu martara an puanga an chung ko in nga na ve ngoi hi a boral nu a an in le lo tabal tak a kal san tak thalak dar chuan ramta na a in peng na thuk zia pho langin mi ru a khoi hle ani